Kwenye kutafuta maisha kuna njia nyingi sana ambazo tunazitumia kama wanadamu ili tuweze kutafuta maisha na ili tuweze kutoka kwenye level ya chini na kupanda level ya juu. Zipo njia nyingi sana mwanadamu huwa anazitumia, na anazitumia kwa sababu ya kujikomboa pale ambapo yupo, aweze kutoka angalau apate chochote kitu ambacho kinaweza kikamsaidia kwenye maisha yake na kujiona kuwa hicho kitu kinampa moyo wa kuendelea kupambana na kukipambania, lakini pia na kukiheshimu hicho kitu, kwa sababu kinamsaidia kutoka sehemu na kwenda sehemu nyingine. Kwa zipo njia nyingi sana ambazo tunazitumia kama wanadamu tuweze kutoka mahali na kwenda mahali fulani. Sasa katika njia hizi ambazo tunazitumia, kuna njia tunazitumia sawasawa, lakini kuna njia tunazitumia vibaya, lakini kwa sababu tunapata ambacho tunakihitaji, kwa tunajikuta tunatumika vibaya pasipo sisi wenyewe kujua, ila tunachokiona ni kwamba angalau nimepata pesa, nimepata kitu fulani ambacho kinaweza kikasaidia familia na watu wengine. Sasa nataka nizungumzie watu hawa, lakini pia katika kuwazungumzia pia ni onyo, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanakifanya kitu kama kudhalilisha, na hata kama wanafanya kama fundisho, lakini bado wanakitumia sio sawasawa. Hawa wenzetu wanaofanya movie, wanaoigiza movie, of course mnafanya kazi ambayo inalisha familia zenu, inasaidia mahali fulani, imekufanya leo unaonekana upo kwenye maisha fulani. Kweli katika maigizo ambayo mnafanya maigizo wakati mwingine yanaelimisha jamii, lakini pia hayo maigizo yanabomoa kizazi. Kwa hiyo nawapongeza mnapoigiza kuielimisha jamii, lakini ninawachukia mnapoigiza pasipo kujua hizo movie zenu wanaenda kuangalia mpaka watoto, wakati haikutakiwa huyo mtoto aiangalie. Sasa mimi sijataka kuzungumzia habari ya kuigiza kwenu, lakini onyo langu liko hapa. Pale mnapokuwa mnaigiza, mnaitumia Biblia. Kuna movie nyingi sana za kichawi, mnafanya uchawi kwenye movie, alafu kwenye hiyo movie kuna mchungaji, alafu huyo mchungaji anatumia Biblia katika kuigiza. Sasa hapa naomba unielewe, usiponielewa utachukua pumba na kuanza kutukana pasipo kuelewa. Kwa hiyo utege sikio lako vizuri kabisa ili uweze kunisikiliza. Kweli ni movie ambayo kwako wewe unamwakilisha Yesu kupitia Biblia, na hata yule anayetazama unaamini atajifunza kupitia hiyo movie ambayo wewe umeitengeneza ya mchungaji huyo akipambana na mchawi kupitia Biblia. Sasa kosa linakuja wapi? Kosa linakuja kitu kimoja, kwamba maandiko ya Mungu siyo ya kufanyia maigizo. Cha kwanza hicho. Kitabu cha Mungu sio kitabu cha kwenda nacho location mnaenda kufanyia maigizo. Hiyo ni Biblia takatifu. Hiyo ni Biblia ambayo imebeba maisha ya watu. Hivi unavyotuona leo tunaishi kwa sababu ya hiyo Biblia. Sasa unapoichukua unaenda nayo location
unaenda kushuti movie ya kichawi, inatumika hiyo Biblia kama ni kitu fulani cha kumzuia mchawi. Sisemi Biblia haina nguvu ya kupambana na mchawi. Ninachokizungumzia ni kufanya maigizo kupitia hiyo Biblia. Na kweli mnaelimisha, mnafundisha, mnataka muifundishe jamii kupitia Biblia. Lakini ninyi mnaoigiza maisha yenu yakoje? Unaigiza kuwa mchungaji, lakini maisha yako wewe hayapo katika mstari huo wa kichungaji. Unaigiza kuwa padri, kuwa sijui shehe, lakini tukirudi kwenye uhalisia wa maisha haupo hivyo. Sasa kama hiyo Biblia unaiamini, unaiigizia kwenye movie yako, basi inatakiwa pia utakapomaliza kushuti uiamini hiyo Biblia, ukaishi kwenye maisha ya Biblia. Sasa unaigiza, alafu ukishatoka Biblia yenyewe umeiazima kwa mtu, kwa mlokole, unaenda kuigizia movie. Ukishatoka hapo kwenye movie unaenda kulewa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni hatari ni kufanya maandiko ya Mungu kama maigizo. Na wewe ambaye unaigiza movie kupitia mistari ya Biblia, sikiliza nikwambie, mistari siyo sehemu ya kufanyia maigizo eti ili waelimishe jamii. Na hii tumeona kwenye makanisa mengi sana. Watu wanafanya igizo, wanaigiza, unakuta watu wanaigiza kama Paulo alivyoanza. Alikuwa mchawi, alikuwa anaua watu, alikuwa anaua watumishi, mwisho wa siku akakutana na Yesu, akaokoka, akaanza kumtumikia Mungu. Sasa unakuta watu wanatengeneza kaigizo kwenye makanisa yetu haya, eti wanawakilisha ujumbe wa Paulo jinsi ambavyo alikuwa mpaka mwisho wake. Sasa mbona hamfi? Mbona hamfi sasa? Wakina Paulo walikufa, mbona hamteswi kama wakina Paulo walivyoteswa? Mbona hampitii maisha ambayo yapo kwenye Biblia katika maigizo yenu? Mnachukua tu kile kirahisi, mnachomeka kwenye movie, mnachukua kirahisi. Sasa msitengeneze Biblia kuwa igizo. Na ninyi mnaotengeneza viklipu vya Biblia kuwa kama maigizo eti mnafundisha jamii, no, hiyo sio kitu sawa. Ni machukizo mbele za Bwana na mnamchukiza sana Mungu. Sasa kuna mwingine anaweza kusema si wanaelimisha hapo, si wanafundisha hapo. Sikiliza nikwambie, hii imepelekea hatari sana kwenye watakatifu wengi wa leo. Sasa movie, tunapoitazama movie tunaona mchungaji, kama umeshaona, natolea mfano, tunaona mchungaji anaishika hivi Biblia, anaanza kupambana na mchawi. Mchawi yuko kule anapambana naye, unatoka moto kwenye Biblia hii, anaanza kuizungusha Biblia, kuizungusha kama anashindana na mchawi. Msifanye maigizo kwenye Biblia. Hizo edit ambazo mnazifanya, moto unatoka hapo, unakutana na huyo mchawi au mtu mbaya, mnaanza kuzungusha hizo edit, mwisho wa siku yule mchawi anadondoka. Mnaamini Biblia hii ndio imemsaidia yule mchawi, igizo hilo. Sasa hii imepelekea hatari kwa watakatifu wengi. Imepelekea hatari kiasi gani? Kwa namna gani? Imepelekea hatari, watu wengi leo wanaamini hii Biblia, akilala nayo kitandani mchawi hamgusi, kwa sababu anapoitazama movie, ile movie anamwona mchungaji anatumia hii Biblia kwamba inawaka moto, inawaka moto. Kwa hiyo huyo muumini anayetazama hiyo movie anaenda kuchukua Biblia, anaenda kulala nayo kabisa, tena anaiweka kabisa, analala nayo, anaamini hiyo Biblia itamlinda na mchawi hata mkamata. Sikiliza nikwambie, unajidanganya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakolosai 3:16,
na neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Haya maneno yaliyopo hapa ndani ya hii Biblia yanatakiwa yakae kwa wingi ndani yetu, ndani ya moyo. Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi tena. Ile neno lililopo ndani ya hii Biblia lazima likae ndani. Sasa unaweza ukalala na Biblia na bado mchawi akakuchezea tena vya kutosha kabisa. Yaani unaweza ukalala na Biblia, unaweza ukatembea na Biblia, kama ndani hakuna maandiko ni bure. Kwa wewe unayeigiza, kama unataka tuamini unatumika na Mungu kwenye maigizo yako, sikiliza nikwambie, kama una neno la Mungu hapahitaji hata hii Biblia utembee nayo. Yaani hapahitajiki hata hii Biblia uwe nayo, uwe unatembea nayo. Sisemi kwamba usinunue Biblia wala usikae na Biblia. Biblia ni kubwa sana, utaendelea kujifunza. Kila unapojifunza Mungu anakufunulia. Lakini nazungumzia habari sasa ya maigizo, au ya wewe ambaye unaamini ukilala na Biblia mchawi hatakugusa. Kama kweli unataka utumike na Mungu au utumiwe na Mungu kwenye maigizo yako, hapahitajiki hata hii Biblia. Unataka kumwakilisha Roho Mtakatifu, unataka kumwakilisha Yesu, unataka ubebe ujumbe sasa kwenye maigizo, uwakilishe kitu fulani. Sikiliza nikwambie, weka neno likae ndani yako. Hilo neno likikaa ndani, maana yake kwenye igizo, hata kama ukikutana na mchawi, kitendo tu kwanza cha kukutana na mchawi mwenyewe anajua hiki kinachokutana nacho kule mbele ni moto. Haujabeba Biblia, lakini Biblia yako ipo ndani ya moyo wako. Yaani maandiko yawe ndani ya moyo. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Maneno yaliyopo ndani ya Biblia yapo ndani ya moyo wangu, na neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Yaani maandiko yawe mengi ndani ya mioyo yetu, Paulo anasema. Sasa kwa wewe unatuaminisha kwamba mchawi ili umshinde lazima uwe unatembea na Biblia. Ni uongo, na mmewadanganya Wakristo wengi. Na Wakristo kwa sababu ni watu wa kupokea tu, anapokea tu, anapoona kitu fulani anapokea bila hata kujua. Kwa hiyo kwenye hiki mmewakamata watu wengi, na Wakristo wengi wamepotea kwenye level hizo, na ndio maana wengi wanalala bila kuomba. Wanaamini akilala na Biblia ndio ameyamaliza. Sikiza nikwambie, mchawi anakuchezea tena vizuri mno. Yaani anakuchezea anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa kitendo cha kulala na Biblia sio kitendo cha kwamba eti shetani asikuguse. Huo ni uongo. Kwa amini kabisa kwamba ukitaka kushindana na mchawi, hata kama usipokuwa na Biblia, hata kama usipolala na Biblia, kama ndani ya moyo wako kuna maneno, mchawi hawezi kugusa. Sasa kwenye movie watu mnakutana hivi kabisa na mchawi, unakutana na mchawi, mnaanza kupiga story. Huyo mchawi amesimama, wewe una Roho Mtakatifu au una mapepo? Kwa sababu kitendo tu cha kukutana hiyo njia moja, kabla hata hamjakutana, lazima mchawi akutane na moto. Yaani anaamini kabisa kwamba hiki nilichokutana nacho, hiki ninachoenda kukutana nacho kule ni hatari. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Siku moja tukaenda sehemu moja, tukaenda mimi na mchungaji wangu, tukaenda tu sehemu, tuliitwa tu tukaenda. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili. Tumefika kwenye maeneo hayo, nyumbani kwa mtu, tukavua viatu. Tulipovua viatu tukaviacha mlangoni, tukaingia ndani. Sasa watu waliokuwepo pale nje, wengine hawakuwa wema, maana yake walikuwa na vitu vyao. Kitendo sijui wakawa kama wanafanya usafi, wanafanya usafi wa mazingira, wanafagia, kwa ni tiles, wanafagia mchanga nini. Sasa yule anayefagia akawa ameshika viatu vyetu. Aliposhika viatu alikutana na Baadaye tukasikia story, anasema yule mchungaji yule hatari yule, kiatu chake kinawaka moto.
hatukutembea na Biblia, wala si kwamba labda kwenye viatu tulichomeka hata karatasi ya Biblia tukaweka humo ndani. Hapana. Kwa hiyo mchawi anakiogopa, hata kama ingekuwa saa hii wewe unaitumia, anaiogopa mchawi, anaamini hiyo saa ni moto. Sasa wewe unatuaminisha kwamba ili nikutane nimshinde mchawi mpaka nitembee na Biblia tu, ni uongo. Chochote ambacho wewe mtakatifu unakimiliki kwa mchawi ni moto. Yaani hata matamshi yako ni moto, na ndio maana tunakemea kwa jina la Yesu. Hatumbandiki Biblia hivi kichwani. Tunakemea kwa vinywa, kwa maneno, kwa jina la Yesu. Pepo mchafu ondoka, na naondoka, kwa sababu anajua maneno yanayotoka ndani ya vinywa vyetu ni moto. Sasa kwa nini tusingekuwa tunawekea tu Biblia ili tunaiacha Biblia basi sasa ifanye kazi kwenye kichwa cha mtu ili mapepo yaondoke? Sio kwamba haina nguvu, nguvu inayo, lakini kuna taratibu ya kuitumia hii Biblia. Kwa nawapa onyo ninyi mnaoigiza movie, mnatumia Biblia kama kuwakilisha Roho Mtakatifu au kumwakilisha Mungu. Fanyeni maigizo yenu, lakini msiguse Biblia katika maigizo yenu. Kaeni nazo ndani kwenu, mjisomee, muone dunia inavyoenda, dunia tumefikia wapi. Vyote Biblia imeandika, vyote mjisomee huko. Na nakupa onyo wewe ambaye unachukua mistari unaitengeneza kuwa igizo. Maandiko ya Mungu sio maigizo. Maandiko ya Mungu sio maigizo ya kuigiza. Ni maneno yaliyo hai. Neno la Mungu ni maneno yaliyo hai. Sasa usilete maigizo kwenye Biblia. Fanya maigizo kwenye sehemu nyingine, lakini sio kwenye Biblia. Kwa katika hili naomba tuliweke sawa. Waigizaji wote, kuweni makini. Biblia sio Biblia ya kufanya maigizo. Kweli mnafanya ujumbe ufike kwa watu, lakini kwenye Biblia hapana. Fanyeni vitu vingine, muielimishe jamii, lakini sio swala la Biblia kuitumia kwenye maigizo. Ni Biblia takatifu, ni maneno ya Mungu matakatifu, sio maneno ya kuigiza. Naomba tuliweke sawa hili, na kila mtu ambaye atapokea ujumbe amfikishie huyo anayeigiza movie kwa kutumia Biblia. Mungu awabariki sana. Langu jina Benjamin Mahega. Tunaangaza pasipo angazika. Amen.